When we humble ourselves, iyo tugaragaje ko Imana ariyo itugenga, ari ituyobora, ariyo bosi wacu, when we show that God is our leader, tukemera guca bugufi, and we allow to humble tukavuga ngo ourselves, Mana turamanutse duciye bugufi kuko uri umwana, and we say, God, we are humbling ourselves because you're the King. Yesu ahita aba hagati yacu. Jesus comes in our midst. Ahasigaye ibyo tuvuze byose akagenda agorora avuga ati ibi bintu murabyemerewe, And after whatever we ask for, he N'ibi says bintu that we murabihawe. receive, that we will receive, n'ibi ndabibaha, and I will give you this. ndetse n'ibyo mutasabye And also what you've not nabyo asked for, ndabibahaye. I'm also giving Uko you. niko Uwiteka iyo ari hagati y'abantu bayo, That is how when God is in the cyangwa midst of se his hagati people, y'abantu be, or in the midst of his uko people, niko azakora. that is how he works. Azagenda abaha umugisha, He gives blessings. azagenda abagenera ibibakwiye. He gives all that we are Buriya tuza supposed to have. tuvunika mu buzima bwo gusenga, In the life of praying, hari igihe dusenga tukavunika sometimes we pray and we get kubera tired ko nta kwizera guhari, because there is no faith. ukavuga ngo ariko Mana ngo kubera ko nje nsenga ngo ariko sinsubizwe. You say, God, why do I pray and I don't get answers? Icyo nico tugiye gusaba Imana. That is what we're going to ask from Tugiye God. gusenya imyuka izituma udasenga. We are going to cast out the spirits which make you not pray. Watangira gusenga When you start praying, ukavuga ntari kuwareba kuri message nkareba nimba hari abantu banyandikiye, you say, why can't I check my messages? wagira ngo usome Bibiliya And when you're going to read your Bible, ukumva ijwi rikubwira ngo ariko ko wari ufitanye randevu n'umuntu wabanje ukamuhamagara, you hear a voice telling you that you had an appointment with someone, may you first call them. wagira ngo kwizera kuzamuke, And when you want your faith to increase, ukumva ijwi rikwibutsa ngo ariko uzi ko uri umunyabibazo, and you hear a voice telling you that don't you know that you are a troublesome person, ariko ushatse wabanza ukarira n'ubundi uri umuntu wagowe, you can first pray because you are full of nta burdens. muntu ugukunda, No one loves nta you. muntu ukwitaho, No one cares about dore uri you. umuntu w'umunyabibazo. You are someone with troubles. Ugomba kwibana, ugomba kwigunga, ugomba kuba wenyine kuko nta muntu ugukunda. You are supposed to live alone because no one loves you. Iyo ni shitani irimo That's the devil ikuganiriza. who is talking to you. Gira kwizera. Have faith. Nutangira gusoma ijambo ry'Imana, When you start reading the Bible, tuza, take heart. soma ijambo ry'Imana utuje. Read your Bible at peace. Nimba ugiye gusenga iminota yawe 10, When you're going to pray with your ufata 10 iminota minutes, 10 telefone wishize ku ruhande uvuge ngo ngiye gusenga. take 10 minutes and put your phone aside and say that Iminota you're going 10 to pray. irangire urimo usenga uganira n'Imana. And let the 10 minutes end when you are talking to God. Nuvuga ngo ngiye kwizerera imigisha cyangwa se ibisubizo cyangwa se ibyo nasabye Imana ndabitegereje, And when you see they are going to believe for what you've prayed for, you are waiting for it, uhita wizera ukumva birakunda. you will believe and you see that it's happening. Gukora, Working, abantu bose b'abakozi all the people who work, ari program, they give themselves a akavuga ngo plan. hari ibintu bitanu They say that there are 5 muri iki things cyumweru nzakora. that I will do in this week. Iki cyumweru nzakora ibintu bitanu. In this week, I will do 5 things. Kuwa mbere hari akazi nzakora On Monday, I have a job. kagashiraho. You put it on the Kuwa list. kabiri nzakora ibi bintu. On Tuesday, I will do these Kuwa things. gatatu ibi nibyo nzakora. On Wednesday, this is Kuwa what I kane will iyi niyo do. mirimo nzakora. On Thursday, this is what I will Kuwa do. gatanu ibi nibyo nzakora. On Friday, this is what I will do. Kuwa gatandatu nzakora iyi mirimo. And on Saturday, I will do Ku this. cyumweru ibi ni ibintu nzakora. And on Sunday, this is what I will do. Amen. Amen. Waje gukora ya mirimo When you're about to do those activities, ukavuga ngo isaha yo gukora aka kazi irageze. you say that the time of doing this Ntabwo activity ari has isaha yo reached. gufungura, ntabwo ari isaha yo kwitaba telefone, It's not the time of picking up calls. ni isaha yo gukora imirimo nateguye. It's a time of doing all the things I've planned for. Ugakora ya mirimo. And you do the activities. Ico kintu nugishobora, If you are able to do that thing, nushobora kwiprograma mu kazi, if you are able to give ukabona yourself ufite a plan ugira in your isaha job, urimo ukora akazi, and you see that you've spent an hour while ukabona ugize working, amasaha abiri uri mu kazi, wunama uri mu kazi ntiwunamuke. and 2 hours while working only, Uko urimo ukora ukumva ubwenge ko buragenda burushaho gukora cyane kurushaho. while you are working, you feel that you are getting more wise. Ibintu urimo ukumva urimo uragenda uzumva noneho kurushaho. You see that what you're doing, you're understanding it more and more. Ukaryoherwa n'akazi ugasanga wagize amasaha abiri atatu utarunamuka. And you find that you've spent more than 2 hours when Nubona you're ibyo still bintu working. urabishoboye, If you see that you are able to do that, uri umuntu ukomeye. you are someone powerful. Mureke twihe amashi. Let us clap for ourselves.
uzamenye ko uri umuntu udasanzwe, You will know that you are someone special. uzamenye ko ushobora gukora ibintu bikomeye cyangwa se ibintu binini. You will know that you are able to do great things. Nico gihe uzashobora kwipima ukavuga ngo ndi umukozi, That is when you tell yourself that you are ukavuga ngo nshobora gukora ibintu byiza kandi byinshi, and you see that you are able to do very many things kubera and ko good things watangiye gukora kumva ko uri stable mu mirimo. because you've started seeing that you are stable in Mu your buryo activities. bw'umwuka nico gikenewe And gusa, that is what is needed kugira ngo spiritually. Imana ibe iri hagati yacu. In order for God to be in our midst, Nuko igihe turi mu kazi ko gusenga cyangwa se gusoma ijambo ry'Imana, it's that when we're in the time of reading the Bible and utuzi praying, ukavuga ngo ndi mu ijambo, you take heart and say, I'm ko in the ndasoma Word, Bibiliya, I'm reading the Bible, ko ndasoma ijambo ry'Imana. I'm reading the Word of God. Imana ishimwe. May Allah be praised. Oh haleluya, Hallelujah. oh haleluya. Hallelujah. Iyo urimo ukora cyangwa se ufite ibintu ukora, When you have something to do, nshobora kubaha urugero rutoya. I might give you an example. Iyo ufite ibintu muri gahunda byo gukora, When you have something on your plan, ntabwo uvuga ngo ni mu ijoro. you don't say that it's at night. Oya, no mu ijoro abantu barakora. Even people work at night. Waryamye ugasinzira ukaruhuka wakanguka ugatangira ugakora, When you sleep and you get dressed and you wake up and start working, kandi ukora ibintu byinshi. and you do very many things. Bishoboka gute? How is it possible? Birashoboka. It's possible. Nagira nkubwire ngo Yesu ari hagati yacu kandi agiye gukora I would ibitangaza. like to tell you that God is in our midst and is going to do miracles. Ugiye kuba umukirisitu usoma ijambo ry'Imana kandi ukanezerwa. You're going to be a Christian who reads the Bible and gets Ubundi joy. akazi ka Satani n'abadayimoni be akorana nabo, The work of the devil and his ikintu bashinzwe ni demons, ukurangaza, what they are supposed to do is distracting, ni uguteza gushidikanya. is to give doubt. Baza baguteza gahunda yo gushidikanya ngo ariko ibi bintu birashoboka cyangwa ibintu uzabigeraho. They make you doubt and wonder whether you achieve the things you think of. Satani nicyo ashinzwe ni ukugira ngo agutere gushidikanya, ushidikanya Imana. That's what the devil is responsible of. Uvuge ngo ariko Imana irahari, You ask yourself ariko Imana that, iranyumva. does God exist? Does Nagira he nkubwire hear ngo me? Imana irakumva I would like to tell you that God kandi hears Imana you iragukunda and God loves you kandi uri umuntu w'agaciro and you are someone kandi ugomba special kuba umukristo mwiza. and you have to be a good Ugomba gusoma Christian. ijambo ry'Imana You have to read your kandi Bible ukaryumva. and you understand Ugomba it. kugira ibyishimo, You have to get ugomba kuza joy. usenga You ukanezerwa, have to pray and ugomba kuba mu rejoice. muryango wawe ukumva You uranezerewe, have to be in your family and ugomba feel gutaha happy. wagera mu rugo ukumva You ibyishimo, have to go home and feel ugomba joy. kumva ko uzatera imbere, You have to know that you ugomba will kumva ko uzabona prosper. ijuru. You have to know that you will get heaven. Amen, Amen. 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 Ariko iyi mirongo ko ari ibiri migufi cyane mwayifashe mu mutwe. Have you memorized these two verses? Ndashaka ko tuyifata mu mutwe, I would like us to memorize twarangiza tukaja gusenga twese twabyumvise twumva ari ibintu byoroshye. and we all pray when we have had it. Amen. Amen. Biroroshye cyane It's very simple guhuza umutima, to have the same heart tukagira icyo dusaba Imana. and we get what to